Ya kemudian ia lakah apa saya senat bahap apa malungwer makorwat mentakasni la ainam no akakateng jong baruel lani kumkar rowel lengdo stadium. Ba rowel lengdo udah wei ni kenang mikmat jo ketika than ubalawan ra ya kam makorwat civil subdivision baraka jo kaporu ya ka southwest kasir district. Akan kasni berapi mau no reman ainam hau ni orang ba le dan langruk ki khun ki jong ba rowel ki persa ki pasa kurem bat ki pai ba nong snong jong kasnong malungwer bakam julu nakathan makorwat. Aban kedua hang ni bawa rowel ulalong ru MLA, minister bakam juru MDC, bakam juru CM jangka ke HDC. Ke bun kisna mula syakri kan ikatan ke bunang mikmat baik. Kitang yai der Pun fu pun piang ya kan kejeng ainam ya kan setiam jauh barwal da kejeng syat tenrai makam juru kejeng keren nak ki persa jong barwal untuk ubat di balan lengdo persa keren ubat sounder tadi bakam juru lagi kuon jong ubat barwal. Stop nak dia ngomong kerwa te kibele ka henta kini ba Bristol ba barwal nani kidan kibele sayo maswan ba kibele barang kamyan kena kyo te kili ka kelen nak kata ngomong kerwa te dan ni ka vision ka ba yu te ter hadu pada wanong kumamale hakasil ka bangkong ngawap hadu gi thot jemi hainut isulot hainut notebook berat ba idak ikami opren na to kot ka bai ila mi bandel adab job ya ke election ka ba hamyo phra kila ya sedang ya kami kila football association kamna record kata apa kami kila football association ro ngabat vice president dia kami kila football association abon bolsnam ngamlok hunu kata record bakaran hanta dan re ba Peter Marbanyang ba Ruel ba Marbok malai masalah infra kini kiba ya perkat kumuluat ber tahun ya kami kaya football association ngau mungkin betul ngaruh orang tip haden ba ngadang iya haden bila akhlak nabar ba ya lu ikut Islam ya lu ikut Islam te kami ada lewat ni sini ya kini saya Islam ya saya Islam pada ketika bilik kibun bagi di perkat mereka melihat belum for jong ka dong ka than jong ka district baru kuway bat kunjuru ita state bat kari kata gede ya lead rowel lengdo nagalian jongi kung ka sports club ni ay kublay kerpang nakabanta ibahayi nga sem jong ibalasya bat aibor yangi kum ka sports club bangin yo ya kapan bu kerteng kerpang ya kani stadium ha ka kerteng ka jong bat abang aidin ya baro iba kum ka sports club nilai yo mat bat nilai yo pediang nau ni rurong ba ilong sisa ki jingkerku ki bakraw ya ke sports club mari ka slong hi bahro kuwi akan mau nadu pa ngalasin ya kakam banikit ni ka sports club i madeng ruel lingdo lihat madeng ruel lingdo bang jikodi ilalong siya ketika dia ngengi ke sports club hakiliang bahro iba ngiji.com bat kani kijing tengah dur ya kani kamadan kumang tip kini ki nongil kai football ki riu temen jaga senong agapor mensua ki bakani kamadan kumang mensua kalong kumtu bat mentah kala dur sibur bat ai ka kan mau kumang ongi ki ba agapor bagatang longgo general secretary jaga kamong sports club kabang iyo pan kala dur ni kong ikani kamadan kalong nagajira
jong i maruel lindo madeng ruel lindo diet madeng lindo kum agapor bi ilong MDC ya kenma bat nilayo ya kaban sedang ban penbahay kini kamadan da kabangi pendak pendel kata kini kasian kebaningkong nadu pangasim ngalayo akan mau ba ila ay jingerap yengi ya ka sports club aga tugapor saupo kaja akan mau ban feeling ya kini kamadan ban pendak ya kini kamadan kemarin kemar pakalong camp tinggi layo ban pendak pendau aga tugapor idom andre dalami kasngipan ngi gidar di bahasa istri te nyanyo ba umsimla penthut umsimla ailat ya kan no kabuar ban penthut ya kan program andre ula play kila kilti ba kan program kanya sikmat hadu mata belajar kod ru niyo punya syong lang ni kan gano ka jin penthut te apa ni kong ngapa ban ong bangasul tenak banganyo banyakan betalang ni kum kayen banyakan betalang kum hakum kani ka sini banginyo ban saki bat nyo ban pedang lalong kum ka buram ya ke ka jungle jong ipaye jungi imarwal imadeng rual kum ap sekhat ye hakene kisnong ya ki contribution but ya ki kam ki bi lale but nya ni pa pan ai ni sngo tenak ba kum ka snong but ka sports club kala ploy but kala kenal but kum ju ru kala pensak nam ya kan ya ka stadium kum kata ka Ruel Lindo Stadium hal kum ba menteri ba